Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diospag poderwanmi mishashun. Mandag Diospag Espíritu Sansonpag hawama shamukpimi. Makikunapi watashka waskakunaka. Linota ninawan rupachishka shinaza tukurka. Chaymantami paypag makikunata watashka waskakunaka pambaman urmarka. Jueces 15:14. Sansonpag kawsayka. Shuk ascensornishka manakashpaka. Shuk escalera eléctrica shinami karka. Shuk ratoka ashtawan ukuman. Kutin shuktak ratuka hawaman. Shuk manakripag shinata Dios okupashka. Kunanka payta fiñak filisteo kunami hapinaman shamunkuna. Hatunta llakichinkapag. Kallaripi rezashka versupika rikuchinmi Diospag poder kuyurishkata Sansontapish shinallataq paypag pueblo Israelta ayudankapag. Kay versupi nin mandag Diospag Espíritu paypag hawaman shamukpimi. Mandag Dioska chay punllakunapika paypag Espíritu tami mayjan agllashka runakunapag hawaman kachak kashka. Paypag munaykunata ñawpagman apankapag. Kaykunan rimakushkapika paypag pueblota Filisteo kuna mandakun ukumanta Sansonwan kacharichinkapag. Kay runami shuk burru hashllin tulluwan waranga Filisteo kunata wañuchirka. Shinallatak verso 16 pikanipishmi chaypimi Sansonka burru hashlinllawan mari shuk montonta ishki montonta wañuchini burru hashlinllawan mari waranga runakunata wañuchini nirka. Shinapish mandag Diospag poder paypag hawapi kaqllapimi kay hatun mishaytaka paktay tukurka. Kutin ñukanchik kay punllakunapika mandag Diospag mana huyaypaqta huyayka cruzpi Cristo Jesus imata rurashkawanmi rikuchin. Ñukanchikmanka hucha illak Espíritupag poderta mikushka. Ñukanchikta phiñaqkunawan chimpapurachunka. Kaytami yachachin 2 de Timoteo 1:7 pika. Tayta Dioska ñukanchikmanka manchana yuyita kuk Espíritutaka mana kurkachu. Ashtawanpish imatapish ruraytukukta khuyaqta kikinllatak harkarikta rurak Espíritu tamari kurka. Kay kimsakunatami Cristo illak runakunaka mana charin. Shuk poderta huchata mana ninkapag. Ishki khuyayta Dioshina huyankapag imata mana suyashpa. Kimsa kikinllatak harkarita paypag munashkata ruranapi harkarinkapag. Mandag Diosmi paypag Espíritumanta ñukanchik hawapi tallishka tukuy watashka shinakunata fitishpa kutin mishashpa kawsachun. Tapuri hucha illak Espíritupag poderpi kawsakuni. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachankapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.